because those people are already waiting for you. But in case of anything, please call. We are going to be moving around. Akakiiko k'ebyobururu eriizooba katandika omurimo gw'okuhandiika amazina g'abatezi b'akaruru omu register yaboona na register y'emyenda abakuzire n'abaine oburema aha mibiri yaabo. Aha omu rurembo mbarra abarikuza kuba nibakora omurimo ogu bakwasibwa za kanyabwengye n'ebitabo by'okwejunisa. Yes, tugenda kuba nituhandikisa abantu abahyaka abatali ha register ziitu. Tugenda kuba nituhindura aba bakwenda kuhindura emyanya yaabo ibakomeramu. Tugenda kuba nituhandikisa abaana abahandikize mu masomero baitu batayina ndagamuntu kandi batayina batali ha register zaitu kandi batayina polling stations. Hoona abatuura bashaba okukwatanisa n'abakozi abarabe nibakora omurimo ogu. LC1 chairpersons already tubamitingire baikirize kutusupportinga. Baizire kutuyamba so tubahe support naitwe tuije batuyambe. Abatuura boona bashaba kuza kwehandikisa ahakuba oraba atari mu register tari kwija kutunga omugisha gw'okutoora n'abebembezi baabo omu karuru k'2026. Tugonza kufuna register enungi eri clean erimu abantu abakwenda kukoma. Omurimo ogu gwatandika erizooba kandi gwija kuhendera 2010 okwezi okwa kabiri. This one is for new applicants. They take you to the LC1, the GISOs and DISOs to sign for them. Gasha kwa Aiden Bataringaya.